I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ću vam pokazati kako naći Nika Belića, to je kako sam ga ja našao. Znači idite na ovaj, ovdje Media and Entertainment, ovdje, tu i idite na Life Invader, tu i Franklin Clinton, znači Friends idete, znači ovo vidite, čekaj, ovdje je Lamar, znači Simeon, Tonja, Denis, njegov majka, znači Tanisha Jackson, Tavil Clinton. Ljudi, mislim da je evo u igrici Franklinov brat. Evo, pokažem. Znači, tu smo došli do glavnog cilja. Došli smo do Nika Belića, znači. Ne znam ljudi, ja mislim ljudi da je ovo Niko Belić. Ne znam vidite to kako vidite. Ljudi, ja to mislim da je to Niko Belić, znači bez dalje priče, znači ja mislim da je to Niko Belić. Evo ljudi, znači rešili smo neku misteriju, baram, da je tako nazovemo. Evo Niko Belić. Profil je privatan, slike ne možemo, evo back to my profil, ne. Znači kao što vidite, našli smo brate Niko Belića, GTA 5. Evo, znači, ne znam ljudi ko je, mislim da je, znači 100% da je ovo Nicholson Bell. Znači, ne znam kako se vidi na kameri, ali u realu se vidi brate mnogo dobro. Evo Niko Belić. Evo ljudi, to je bilo to sve za ovu misteriju. Ako vam se svidio video, ostavite obavezno like, sub i komentar i vidimo se do sljedećeg videa. Pozdrav!